Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane Ithusa abaningi ke insizwa eyaziwa ngokungangcethezi futhi nongalali ke endleleni uMax Makhanya owayekade ke sekubhaceni ngalesi yasikhathi ke esabhaceleke ukwethuka ke kwasani uzwakalise ke ilakala ngalesikhathi ke buyisa kuphakela umthakathi uMax Makhanya uphumele kobala ngalesikhathi ke tshela kuphakela umthakathi ekuthenini ke kuzofanele kayazi lane yakhe uphakela uMax Makhanya empeleni ubeke ekhuluma ke njengaphandle kokuthi ke elwe lensizwa kwaMakhanya ibikhuluma ke njengensizwa futhi ibonisana ke nezinye insizwa okuqaphelekile ukuthi khona konke abekade ke kukhuluma uMax Makhanya ubekuhlalu ke noma ke bekuhlalukile kusobala ke okwento ke yembuzo Max Makhanya ubeke sephumela ubala ekhuza kuphakela umthakathi ngokuthi kunezinye zezinto okuzofanele ukuthi kaziqonde ukuthi ke akusizona ezakhe umuntu nomuntu unesabelo ke sakhe bashayeleka ihlomba abantu kabaningi lesenzo sika Max Makhanya bemncoma ke ngesenzo sakhe zizwele kuMax Makhanya ngalesi sikhathi ke qonda ngquphakela umthakathi ekhuluma naye engalwi futhi ke engakhombisi ukuthi ke mhlawumbe ukhuluma ngenzondo yini ekhuluma njengensizwa ekhuluma nenye futhi insizwa nansi advice iqonde ngqo kuphakela umthakathi umfoka ndabandaba uNkosikhona wemne wethu lalela kubalekile kwesinye isikhathi ukuzazi la uphiwe ngakhona uphinde uzazi futhi la ungaphiwe ngakhona mfoka ndabandaba wena uphiwe nje mfowethu kwi-leadership uphiwe futhi ekwenzeni yabona makufuneka kwenziwe kube ne-action eyenzakalayo cha mfowethu uphiwe uyisishoshovu uyiloko kubizwa ngokuthi isishoshovu ake unciphise-ke bafo la ungaphiwe khona awuphiwe ngasemlomeni inkabi yami awuphiwe bafo emlomeni awukwazi nje ukukhuluma phakela umthakathi nciphisa ngalapho mfowethu kunezinkulumo zakho othi mawuyikhuluma emakhoneni bese ifika kwi-social media ebese idala the unnecessary criticism uyabona singathi sikhuza abantu ku-social media ngokukhamisa imlomo bekhamisa imlomo enukayo becriticize izinto ezisebenzayo phinde futhi nawe mfoka ndabandaba ukhuluma izinto othola ukuthi ziyawudayisa ilokhuze ziyayidayisa i-momentum ziyayi-affect i-momentum awuphiwe vele phakela umthakathi ngasekukhulumeni awuphiwe nkabi yami wena uyisishoshovu wena uvulavala wena uphiwe ngasekwenzeni makuthiwa action speak louder than the words kukhulunywa ngophakela umthakathi kuney'nkulumana zakho nje mfowethu ey'phumayo endleleni ey'phumayo ngempela endleleni kuyenzeka-ke umuntu mengabe ethokozile noma ejabulile agcine eqa ulayini buyela-ke nkabi yami kulayini uphume nje ekukhulumeni vela uphiwe lapho shiyela nathi ku-social media sikukhulumele mfowethu uma bekujaha uma beku-attack-a uma beku-criticize bashiyele nathi nje mfowethu thina esiphiwe ngapha kuyiwawu bashiyele nathi thina sokujahela bona thina sokuvikela ngomlomo wena qhubeka nje wenza izenzo ezinhle njengoba wenza nje ninongizwe emchunu nobabili vele niyafana aniphiwe nje ngasekukhulumeni ulimi lenu alihlelekile kodwa izenzo zenu zinhle kakhulu nezinqumo zenu zinhle kakhulu engathi nje bengingathola isalo tape nginivale nje umlomo noma ngithola uziphu ingqobhela kaziphu wejazi nginivala umlomo bese ngifaka ingidi kakhiye ebese nginikeza ihawu nenduku nevolovolo ngithi ekuthani ngoba hayi lapho niphiwe-ke ngane zakwethu i-advice nje le enginiphayo nongezwe emchunu unako ukukhuluma izinto eziyakhayo ingqondo kodwa ayikhulume ngendlela engenangqondo angiphinde futhi ungizwe emchunu ukhuluma izinto ezakha ingqondo kodwa uyikhuluma ngendlela engenangqondo ilungiseni-ke leyo nto bafowethu ilungiseni ngempela uyabona nje leya meeting okade unayo namaPakistan ephakela umthakathi ispeech sakho asibanga sihle mfowethu speech sakho sikudayisile
kodwa ke akonakele kakhulu kuzolunga nje kalula ngoba sikhona singomakhanya ku social media sigada umzila simngasemnyanga impela akuyilutho olubuyayo. So uma bek-attack mfowethu so besikhona nje sikuvikela. Mina ngingena ko live senishawe nashawa kwaqedwa ngani ngifike ngibhidlise yonke lo mthangala ngibhidlise yonke lonto ngime ngedwa ngithi niyamdakela uphakela umthakathi niyamdakela ungizwe emchunu ngithi niyanya zinja kusho mina ko live bemsunu bamambuka. So angifuni ke mfowethu sithi silwa sinilwela ngapha ku social media ngoba ake silikhulume iqiniso i-social media i-against lo mshikashika. Kodwa ngoba khona thina kwi-social media thina siyalwa ne-social media and siyanqoba ngoba ithina sinamandla kwi-social media. Kwi-social media kuphethe thina i-social media izozwa ngathi ziningi inhliziyo nezingqondo zabantu mina esengiguqulile la kwi-social media ebekade nje zibhadla amasimba. Ngafika mina ngafaka isense ngafaka isikole namhlanje baningi abantu mina abangilalelayo nabangilandelayo mangikhuluma ngoba mangikhuluma mina ngiletha i-direction mangikhuluma mina ngiyakha ngiyakhulisa. Ingakho ke nje imbono ngibuye ngiyiphonsekini ezingqwele ngibuye ngiyiphonsekini zingane zakwethu nina amaqhawe. Imbono ngibuye ngiyiphonsekini mina ngoba ngishaya ngapha nangapha. Mina ngishaya ngapha ku social media ngiphinde ngikhuphukele emakhosini ngiyoshaya khona ngikhuphukele kuma politician ngiyobhonya khona ngoba ngisokiwe la mangikhuluma into eclear and clean. Le advice ikayifike kuwe mfokandabandaba ukuthi awuphiwe mfowethu ekukhulumeni uphiwe ekwenzeni. Umuntu akagxile kulento aphiwe kuyo ukuze angathenza kahle bese edayiswa ulimi lakhe. Thank you. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngigida isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane.